ari ikipe ya Arsenal mu by'ukuri yiranga yagizemo amakosa menshi cyane baramuzombere bavuga ngo agiye rwose mu busaza ibyo yakoze ngo nibiriya ngo niyerekeza mu makipe agiye kuruhuka ariko ubona ko yavuze ngo bayitsinda ibitego 4-0 ayitsindamo igitego kimwe. Uyu mugabo Arsenal de Ghana ndetse n'abakunzi bayo tubabwire ko ikipe ya Arsenal de Ghana byibuze mu minsi iri imbere mu mikino iraza kubikina iragaruka neza cyane. N'imikino narabibonye ko idafite n'imikino yoroshye dore ko umusore ukomeje kugenda utanga akazi. Ibi byiza nshuti bakunzi ba Darwin Sport Zone, nizere ko meze neza, nizere ko muri hose mukomeje kugenda mugira umunsi mwiza, igitondo cyiza cyo kuwa mbere, nako nibifuza kugenda mugira intangiriro nziza z'umwaka bisa mugenda kumuryoherwa rwose n'intangiriro z'umwaka. Rero nk'ibisanzwe Darwin Sport Zone nk'ibisanzwe tubagira henshi cyane hagiye atandukanye mu isi ya rurema, tubagezaho amakuru y'imikino menshi cyane. Ubu rero nkaba ngiye kugenda mbagezaho amakuru y'imikino menshi cyane, kandi ntago ndaza kuba ndi nyine, ndaza kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye, reka ngende mwakira kugira ngo dutangire tubabwira ingingo z'ingenzi tugiye kuba tugenda dushingiraho. Murakoze cyane kuri Darwin Sport Zone, nanjye nagarutse kugira ngo tube tuganira kuri byinshi cyane tubafitiye kuri uyu munsi cyane, dore ko tuzakora amakuru menshi yatandukanye. Mu ikipe ya Arsenal dufite amakuru, dufite bizo kuvuga ikipe ya Manchester City urugamba rwo rushaka igikombe cya shampiyona cy'umwaka, ese bigeze kugira ngo ibone ayo mahirwe, ndetse n'ibindi byinshi cyane murahishiwe kandi mube hafi kugira ngo tumuze nyine tutera agatebe twumve byinshi cyane twateguriwe uyu munsi. Urakoze cyane, nkuko mwabyumvise ni umugabo rwose tugenda twibanira mu bihe bigiye bitandukanye, tugana amakuru y'imikino by'umwihariko rero tukaba tugiye kugenda tuganira kuri Premier League. Ese ikipe ya Arsenal de Ghana irimo iritwara ite? Ese muri no sezo iragiye iritwara ite, dore ko rwose imaze kugeza imikino igera kuri 7 igenda igayika inganya imikino igera kuri 7, ubona ko mu mikino 20 yanganyijemo imikino igera kuri 7, urabona ko rwose ni ikipe ya Arsenal de Ghana zitameze neza cyane. Twagaruka rero n'andi makipe bihanganye tuza kugenda tuyavugaho byinshi cyane, ndetse tuze kugenda twitsa ku mugabo ukomeye cyane bita Alexander Isaac, nkuko ubivuze turagenda tujyana no mu tundi tuguru, turimo turagenda ducicikara ariko by'umwihariko no mugabo ukomeye cyane w'umunyasweden n'imyaka 25, ubona ko ameze neza cyane muri no sezo, dore ko amaze kwitwara neza cyane. Ndaje ngende mbigarukaho nawe tugenda twifatanyiriza. Rero mbere ko dutangire ka tubabwire ngo bakunzi ba Darwin Sport Zone nk'ibisanzwe twicyo dushinzwe no kubageza amakuru y'imikino, namwe ikintu mushinzwe ni gukora subscription, like, share na comment kugira ngo ibiganiro bikomeze kugera kuri benshi cyane. By'umwihariko mwibuke kugenda musharinga rwose muri groupe mu za WhatsApp, Facebook, Instagram kugira ngo benshi cyane bikunda amakuru y'imikino baze kugenda rwose bamenya amakuru menshi cyane y'imikino rwose bagezeho ko twa uploadinga muhita mubona rwose ibiganiro byacu kugira ngo mujye mugenda mu updated n'amakuru y'imikino agiye atandukanye ara ku mugane Burayi. Reka rero tugende dutangira n'umugabo ukomeye cyane rero bita Niyongana, agende atubwira rwose uko abona ikipe ya Manchester City. Ese arabona umutoza Pep Guardiola umutoza uri muri twarute nyuma y'uko rwose yaramaze imikino igera ku 9 bitagenda neza cyane atsindwa muri Premier League, ariko ubu tuvugana yagarutse amaze gutsinda imikino igera kuri 2 yikurikirana kandi atsinda ibitego birenze kimwe, ubona ko rwose mu ikipe ya Manchester City nabagabo wongeye bagukora. Genda tubwira ese ikipe ya Manchester City ni ikipe ubona ute? Umutoza Pep Guardiola uramuhangahe? Urabona ari umutoza wongera kugaruka guhangana n'andi makipe ya Arsenal de Ghana, Liverpool de Box ndetse na za Chelsea de Blues, ni wowe urabibona ute? Yego, hangaha ushobora gusanga ikipe ya Manchester City nubwo ukavuga ko bigifite akazi kenshi gakomeye cyane ko gukora, dore ko ikipe siko tuyimenyereye, ifite byinshi yakoraga yarizeje abakunzi bayo bayimenyereye ko ari ikipe igomba kuba ari ku mwanya wa mbere, ariko mu mwaka siko byagenze. Ni ikipe yagitangira nabi ikava ku mwanya wa mbere ijya kwa kabiri, ngo tuvuga nigeze ku mwanya wa 6, dore ko yari maze n'igihe titwara neza cyane. Abasore baba bagaragaza umunaniro uri hejuru cyane, ubona ko nabo bari bishimiye, bari batangiye kugirirwaho kesi nyinshi cyane, bavuga ko bagiye bakora uburiganya mu matransfer bagiye bakora. Bamwe bavuga ati ikipe izajyanwa mu cyiciro cya 3, ibandi cya 4, ariko ibi byose ntabwo byabaciye intege, batangiye kugira kutora kuka bava muri Filimori, ubona ko bakomeje kuzahuka. Babayenzaho abasore ba Pep Guardiola nyuma y'umukino w'ikipe ya Leicester City batsinze ibitego 2-0. Ni umukino ubona ko bari batangiye kugaruka, batangiye gutora akuka, ikipe itangiye gushyira hamwe. Ubwo rero ku munsi w'ejo umukino bakinaga n'ikipe ya West Ham, ni umukino bitwayemo neza cyane, batsindamo ibitego 4-1. Abasore bongera kwigaragaza, bateruka gutsinda abasore ba Haaland, abasore ba Phil Foden n'undi
bagenda bakora ibintu bikomeye cyane. Rero navuga ko kuri inshuro nubwo tutavuga ko yagarutse neza cyane, ariko ubona ko noneho itangiye gutanga icyizere. Abantu batangiye kuvuga bati nyaboneka Manchester City yagaruka, Pep Guardiola yagaruka, uyu mutoza wa Arsenal Arteta yajyahe ko yaba atarabyaje amahirwe yaba yarahawe mu gihe kita Manchester City yari hasi. Rero abantu batangiye kuba bavuga ati batangira gushidikanya uyu mutoza Arteta aramutse yongeye gucibwaho n'ikita Manchester City ikamucaho, kandi urabona ko ari ibintu bibiri cyane. Mu by'ukuri rero ni umugabo twaba ko yongeye kugaruka, nubwo bitaraza neza cyane, ariko nibe nuko bimeze ubu ngubu biraruta uko byari bimeze mbere. Ariko ubona ko yatangiye kugaruka mu bintu bye bibara bya nyabyo. Yakipe atangiye gutsinda ibitego byinshi cyane, yakipe atangiye kugerageza amashuti menshi cyane, yakipe atangiye kwataka mu buryo bukomeye cyane. Iyo niyo Man City twari tumenyereye. Ubwo no ku munsi w'ejo yarabikoze, ni ikipe yari imeze neza cyane. Ubwo rero twavuga ko Pep Guardiola yatangiye kugaruka mu bintu bye mu by'ukuri. Urakoze cyane Niyongana ati umutoza Pep Guardiola n'umutoza yongeye kugaruka. Benshi cyane naganiraga n'umufana rwose ikipe Manchester City, se uyifite icyizere ku mugoroba arambwira ati ikipe ya Manchester City intare yongeye yakangutse kabisa, yari isinze ariko yakangutse. Ubu turaza kugenda twongera gukora ibintu bigiye bitandukanye mwe n'ikipe ya Manchester City, ndetse amakipe arimo Liverpool, The Hawks, Nottingham Forest, Chelsea, The Blues na Arsenal de Ghana zitwitege, dore ko nubwo zituri imbere ariko nta kintu kinini ziturusha. Barabishingira ku kirere umutoza bita umugabo ukomeye cyane bita Pep Guardiola, wari urimo urasigwa amanota menshi cyane ku ruhande rw'ikipe Liverpool. The Hawks wari bakwise ikipe ya Arsenal de Ghana ziri ku mwanya wa kabiri, irabarusha amanota rwose make cyane, amanota agera kuri 6. Murabyumva ko ari imikino ibiri, ni imikino banganya, ubona ko rwose ni imikino ibiri ikipe ya Manchester City ishobora gukora igahita yongera kwigarura rwose mu mwanya mwiza cyane, ikongera guhangana n'amakipe akomeye cyane. Umva ko rwose murabizi ko Premier League kandi birashoboka, dore ko rwose ageze no ku munsi wa 20 wa shampiyona. Rero ngaruke ku bakinnyi b'ikipe ya Manchester City, abakinnyi b'ikipe ya Manchester City ubwo batsindwa imikino yikurikiranya, ubona ko rwose ikipe ya Manchester City bitarimo biragenda neza cyane, guhuza mu mukino ubona bidakunda. Wita Savinho akagerageza rwose uburyo bwinshi cyane bikanga, ariko ubu tuvugana wita Savinho araza agakora assist zigera kuri 2 akazitanga, ndetse mwabonaga ko na kiriya gitego cyabonetse ku munota 10 bise own goal, ariko ni umugabo bita Savinho ati yarate shot rikomeye cyane mu izamu. Umukinnyi w'ikipe ya hariya rwose ya mu bita Kufare yakoragaho wijyanamo mu izamu, igitego cya mbere cyakirariye ku munota 42 wita Erling Braut Haaland cyakinya Norvege cy'imyaka 24 cyongera kwigaragaza neza cyane, gitsinda igitego kuri passe yo bita Savinho. Ndetse ku munota 55 bita Erling Braut Haaland arongera akora amateka rwose, atsinda ikindi gitego cye cya kabiri no mukino. Benshi cyane baravuga ngo wita Erling Braut Haaland bamwitegeye yagarutse, dore ko n'umurushije ibitego na muri Premier League aro bita Mohamed Salah umunya Egypt afite ibitego 17. Erling Braut Haaland yandikishije igitego cye cya 16 muri no saison, bavuga ati icyo bita Golden Boot mu gihugu cy'Ubwongereza. Nyuma ya seze ebyiri arongera twarindi, ubona ko rwose bari bameze neza cyane. Phil Foden atsinda igitego cyiza cyane mu 58, ndetse kuri pass yo bita Kevin De Bruyne yongera gutanga assist. Nabonaga rwose anatebye avuga ko ngo benshi cyane baramuzombere bavuga ngo agiye rwose mu busaza, ibyo yakoze ngo nibiriya ngo niyerekeza mu makipe agiye kuruhuka, ariko ubona ko yavuze ngo we aragerageza kongera kuba mwiza cyane, kandi yabitangiye mwabibonye. Urabona ko rwose ni ikipe ya Manchester City yongeye kumererwa neza cyane. Reka mve ku ikipe ya Manchester City nyine mvuga ko akazi keza cyane ku ikipe ya Manchester City, ndetse amashyi menshi cyane ku mutoza Pep Guardiola. Ubona ko mu bihe bitamworoheye yagenda agacamo bagerageje kwihangana, kandi biragaragara umusaruro wabyo ni ibingibi. Reka tuyiveho, reka twerekeze ku mugabo rero ukomeye cyane w'ikipe ikomeye ya Newcastle, nta wundi no bita Alexander Isak. Ni umugabo rwose ukomeje gukora ibintu bigiye bitandukanye byinshi cyane. Ubwo ku munsi w'ejo batsindaga ikipe ikomeye cyane ya Tottenham Hotspur, bayitsindaga ibitego bigera kuri 2-1, harimo igitego cyo bita Antonio Gordon kuri pass bita Bruno Guimaraes, ndetse n'umugabo ukomeye cyane bita Alexander Isak yatsindaga igitego cyiza cyane. Nahoze ndeba highlights zura mukino, mbona utare Alexander Isak ni ibitego bibiri yahushije neza habura gukoraho, ariko bita Alexander Isak ni umugabo rwose ukomeje kwitwara neza cyane, ubona ko afite statistiques zica inkweto. Reka ugende utubwira mu mikino, reka ugende utubwira statistiques ze mu
mikino 7 uno mugabo bita Alexander Isaac dore ko uno mugabo rwose uno mugabo ukomeje kwitwara neza cyane imikino 7 yikurikirana atsinda ibitego yandi tubwira statistike yo muri iyo mikino 7 ndetse utubwira no muri iyo mikino yagenda agatsinda uwo bita rwose Alexander Isaac bwana Niyonga. Yes, umugabo n'umugabo twagana garutse mbere ko yenda tugenda tuvuga statistike za Alexander Isaac, uyu musore ukomeje kugenda utanga akazi mu by'ukuri bikomeye cyane. Ubwo rero no gusa tukareba niba bizarangira gutya cyangwa se hari uko bizagenda. Ubu ngubwo ngira ngo banze ushyiremo turebe neza kugira ngo tutaza kwibeshya tukaza kujijwamo ubundi tuze kureba uko bimeze. Uyu mugabo mu mikino 7 yatsinze, reka turebe hamwe uko statistike z'umugabo zari zifashe. Ubwo twahera nko ku mukino bakinnye n'ikipe ya Liverpool de Cops umutoza Arne Slot, ibitego 3 banganyije rero n'ikipe ya Liverpool. Uyu musore Alexander Isaac atsinzemo igitego kimwe. Ikipe ya Brentford yabatsinze ibitego 4-2 natsinda igitego kimwe, abasha kwigaragaza neza cyane. Naho ikipe ya Leicester City bayitsinda ibitego 4-0 ayitsindamo igitego kimwe. Uyu mugabo n'uburyo yatanga akazi gakomeye cyane. Ipswich Town bayitsinze ibitego 4-0 atsindamo ibitego 3 atsindamo hat-trick wenyine. Naho ikipe ya Aston Villa bayitsinda ibitego 3-0 atsindamo igitego kimwe. Ikipe ya Manchester United naho bayitsinda ibitego 2-0 atsindamo igitego kimwe. Ikipe ya Tottenham nayo bakinaga bayitsinda ibitego 2-1 naho aza gutsindamo igitego kimwe cyane. Umugabo rero Alexander Isaac akomeje kwitwara neza cyane muri umwaka wa 2025, dore ko afatiha yongera kwereka abamushaka ko ari imari iryoshye akumba kwigurisha kandi akigurisha neza cyane. Ubwo rero uyu mugabo nuko tukareba ikipe Arsenal yashimyeho niba aro yakwerekeza, dore ko no musore bazamuye n'agaciro k'uyu mugabo kugira ngo ave mu ikipe ya Newcastle United. Ubwo nuko tukareba ahazerekeza ko nako umugabo afite statistike zimuvugira kandi zimwemerera kuba yahabwa ibyo ashaka byose, kubera ko bigaragara ko aba yabikoreye Daven. Uno mugabo rero wagarukagaho urakoze cyane, watubwiye byinshi cyane. Mu mikino 7 yatsinzemo ibitego 9, urumva ko ameze neza cyane wita Alexander Isaac umunyasweden n'imyaka 25. Rero dore no mugabo rwose arigurisha rwose statistike ze zitazimugurisha, dore ko rwose ikipe ya hariya rwose ya Paris Saint-Germain irimo iramushimaho ngo iribe ko yagira ikintu yibwira ikipe ya Newcastle, nayo ikababwira ngo amakipe yifuza umugabo bita Alexander Isaac nitereka ku meza $150 kugira ngo tube twavugana, dore ko hano umugabo ugomeje kugenda agaragaza ko ari umugabo ukomeye cyane muri Premier League. Byore ko Arsenal de Gunners yashimyeho, Manchester United yashimyeho, rwose amakipe arimo Liverpool de Cops yashimye na FC Barcelona, ariko rwose uno mugabo akomeje kugenda yubaka amateka, dore ko umunsi ku munsi aratsinda, abona ko n'ama assist arayatanga. Wita Alexander Isaac ubona ko ameze neza cyane. Reka tuzamugaruke tureba rwose na transfer icyo zizaba zimuvugaho. Reka rero twigarukire ku mugabo ukomeye cyane nawe tugiye kubana tunasorezaho, wo bita rero Mikel Arteta. Ni umugabo ubona ute muri no mistere ko ni umugabo rwose umaze kugira imikino igera kuri 7, ubona ko rwose atitwara neza cyane, dore ko muri no sezo ubona ko bitameragenda neza cyane. Mu gihe sezo ishize twagendaga tuvuga ngo Mikel Arteta byibuze muri fazere imikino ye yari yabashije kuyikora neza cyane, dore ko yari yatsinzemo imikino igera kuri 17 anganyamo imikino 2 ari muri fazere ya sezo ishize, ariko ubu tuvugana amaze kunganyamo imikino igera kuri 7 muri fazere, dore ko rwose twatangiye retour. Umukino rero wa 20 wuzuraga ku munsi w'ejo ubwo yanganyaga n'ikipe ikomeye cyane Brighton uvuza na Bion igitego 1-1. Ikinababaje rero umutoza Mikel Arteta imikino igera kuri 5 bagendaga bamuva inyuma yatsinze rwose bakamutsinda, ubona ko rwose ntabwo byoshyura. Mubona ute uno mugabo bita Mikel Arteta? Urabona rwose ari umugabo uraza kuba agira byinshi cyane yerekana, ko amakipe arimo Manchester City, za Chelsea, The Blues ndetse na Liverpool de Cox zikomeje kugenda zimwandikira. Yes, uyu mutoza rero Mikel Arteta yaratangiye iki gice cya phase are shampiyona y'Abongereza, ubona ko ari gutanga akazi gakomeye cyane. Ubona ko abantu benshi bari biteze byinshi cyane, noneho bavuga ati no ku mwaka wa 3 noneho Arteta ashobora kuzakora akantu agatwara iki gikombe, noneho dore ko yari amaze n'igihe nyine akirukankaho, ariko bigeze ubu ngubu ubona ko ari yakipe yatangiye gucika intege, yagabanyije umurinde yatangiranye, dore ko ubona ko nawe hari ibyo agenda koko avuga ko bitagenze neza cyane cyane bishingiye ku bukungu ikipe ya Arsenal, ariko byose byari ku rwitwazo kubera ko ntabwo
byari kuba impamvu ikomeye cyane yari gutuma yitwara gutya rero ku kipe ya Arsenal cyangwa se ku yindi kipe yose yaba ishaka igikombe. Ntabwo yakwiye kuba inganya imikino ingana gutya, buri imikino 7 ni imikino myinshi cyane. Ubwo nko muri iyo mikino ikipe ya Arsenal inganya ikipe ya Brighton igitego 1-1, inganya ikipe ya Manchester City ibitego 2-2, inganya ikipe ya Liverpool 2-2, ikipe ya Chelsea banganya igitego 1-1, Fulham banganya igitego 1-1, Arsenal na Everton banganya ubusa ku busa, no ku mugoroba rero banganyije n'ikipe ya Brighton and Hove Albion igitego 1-1. Ubwo rero ni ukureba uko umutoza yakosora, kubera ko niba umutoza ushaka igikombe ukanganya na Man City muhanganye cyangwa se Liverpool muhanganye na Chelsea, utangiye kugaragaza ibimenyetso bigaragaza ko icyo gikombe utagishaka, utangiye guha icyuho ba opponent bawe cyangwa bagusige, kubera ko niba kandi ufite amanota 40 uri ku mwanya wa kabiri, ikipe ya mbere ifite amanota menshi cyane, ubona ko harimo ikinyuranyo kinini cyane kuri hagati ikipe ya mbere n'iya kabiri. Nta n'ibyo wizeye ko uzaguma kuri uyu mwanya waba uriho mu gihe ikipe ya Nottingham Forest nayo yawe ikomeje kwitwara neza cyane, mu gihe uzaba wakinnye mbere ufite iyo avantage yo gukina mbere ntunitware neza, uzaba uri guha icyuho opponent ya muhanganye. Ubwo ndabona ko umugabo Mikel Arteta ibintu bye bitatangiye kutabara rwose, ubona ko atangiye rwose kugenda asuzugurwa. Rero wa mugani w'abafana ba Arsenal nawe yakamanika daho ati nkuyemo akarenge murebe undi muyiha batazasebera rwose, cyangwa se atazambarira inyinda ya zambara ico yambara inyinda umutoza wa ikipe ya Arsenal Mikel Arteta. Urakoze cyane bwana Niyongana, urakoze cyane kutuganiza ku ikipe ya Sonde Gunners. Nk'uko bigarutse rero ikipe ya Sonde Gunners nyine nk'umuntu uri muragenda ugahika bijyanye n'ibintu twari tumwitezeho muri no saison. Ku mugoroba rwose ubwo ku munsi w'ejo yanganyaga n'ikipe ya Brighton Hove Albion, aragenda rwose ariramata avuga ngo ikipe ya Brighton Hove Albion irancitse kandi incitse kubera umusifuzi yikoma nyine abasifuzi ngo dore ko bagendaga batanga penalty. Ni penalty nayo tugiye kuvugaho gato, ariko rwose ikintu nayivugaho ino penalty ikipe ya Sonde Gunners, buriya y'umuntu ashaka ibintu kugira ngo ujye mu bintu byawe, nimba ugiye gukubita umuntu ujye ukubita urandure n'imizi yose kugira ngo atazagira n'akazamera nyine ngo kaze kabe kakurwanya. Rero kuba yari yatsinze igitego kimwe, yari yagitsinze kare ku munota 16, umwana ukiri muto bita Ethan Nwanechi Debere yatsindaga igitego cyiza cyane. Ariko ikipe ya Sonde Gunners kuva kuri uwo munota kugeza igihe bayishyuriye umukino warangiye, wabonaga ko rwose ni ikipe ya Sonde Gunners yarushijwe, ni ikipe ya Sonde Gunners ubona ko nyine itarize ibintu irimo. Ikipe ishaka igikombe yagomba ko yatsinze ibitego birenze kimwe, byibuze banayibira penalty bakaba bavuga ko yatsinze igataha kwa Arsenal. Ariko ubona ko ni ikipe ya Sonde Gunners nyine riramanta, ariko ni bya bindi bavuga nk'ejo wabonaga ndi rwose ku ikipe ya Musanze mu gihugu cyacu Rwanda, bwo niho mise nkomoza gato mu mbabarire. Ikipe ya Musanze yiramata ngo apering ibiki n'ibiki ngo ikayanga kujya mu kibuga, ariko n'ubundi birangira yemeye. Na Mikel Arteta rero nicyo kintu arimo aragwamo, kugenda kwiha kuburana n'abasifuzi, nakora ibindi bizabe biza nyuma. Ariko nk'umuntu nawe warebye match cyangwa nubwo batabayirebye hari amakuru yumvise, tubwire kuri ya penalty bahaye rwose uwo bita Joao Pedro umukinnyi w'ikipe ya Brighton Hove Albion, yatumye rwose ikipe amanota bagenda banganya bayagabana. Genda tubwira uko wayibonye nkawe rwose bwana Niyongana. Yego, ikipe ya Arsenal ku mugoroba yaratsinze igitego hakiri kare kuvuze ku munota wa 16, igitego bari batsinze hakiri kare. Ubona ko ikipe ya Arsenal byashoboka kiza gutsinda n'ibindi byinshi, ariko siko byaje kugenda. Bagiye bagerageza uburyo bwinshi cyane bukomeye cyane, ariko ikipe ntabwo nyine igeze ibikora, nta nubwo igeze byaza umusaruro uburyo bafashe. Naho kuri iyo penalty bavuga ko ikipe ya Brighton bayibiye cyangwa se bayihaye itayikoreye, ni ikosa mu by'ukuri. Umupira wari bamanukanye abasore ikipe ya Brighton basa nk'abawutuna ugwa muri axe ikipe ya Arsenal. Umusore William Saliba yakuruye umusore ikipe ya Brighton, yamukuruye. Abantu baze kureba action neza ko yagenze, ko yamukoze mu gutwi. Umusifuzi Anthony Taylor umwongereza yari yanabyirengagije, ariko nyuma za kubona umusore ko yabaye agaruka ku ikosa, ni ikosa batire bajya no gucekinga kuri VAR. Umusifuzi atanga penalty nubwo bitari byoroshye nyine abasore ikipe ya Arsenal ndetse n'umutoza Arsenal batangira kujya amazi abira bibaza ibibaye.
ndetse icyo gitego bakiza no kubanira kucyishyura ariko niko byagenze nyine barangira batakaje amanota abiri yo ku munsi w'ejo. Ikipe Arsenal n'ubundi batangira bataka bati barabibye, ariko siko byagenze. Abantu babonye buriya buryo uko byagenze, ni ikipe mu by'ukuri nayo yirangaho cyane, yari yaraye cyane izi ko bari gukina ikipe yoroshye, birangira banganyije igitego kimwe kuri kimwe, sacyura inota rimwe ku mugoroba. Nabwo ari ikipe Arsenal mu by'ukuri yirangaho, yagizemo amakosa menshi cyane yo kwizera mu bintu bitararangira. Ikipe rero ya Brighton nayo ibona amahirwe, babyaza umusaruro ku basore bayo nyine bari bayirangajwe imbere na Joao Pedro, baza gutsinda igitego cyiza cyane bishyura ikipe ya Arsenal, umukino urangira gutyo. Urakoze cyane, reka tugende tunasoza, ariko akantu gato nakongeraho, nyine ikipe ya Sunday Gunners bakora ibyabo, ibintu byo kugenda baburana nibyo biragenda bibakoraho ngaruka rwose ku ikipe ya Sunday Gunners yahumbye amanota 3, yagomba guprofita rwose umugabo bita Karua Mitoma Asia, ni umugabo wafashaga ikipe ya Brighton of Albion nterakinye no mukino, ariko ikipe ya Sunday Gunners nyine ubona ko yitwaye nabi nyine bijyanye na performance yagize ku mugoroba. Yihangane kandi reka twifurize abafana b'ikipe ya Sunday Gunners ndetse n'abakunzi bayo, tubabwire ko ikipe ya Sunday Gunners byibuze mu minsi iri imbere mu mikino iraza kubikina iragaruka neza cyane. N'imikino narabibonye ko idafite n'imikino yoroshye, dore ko muri kwezi kwa mbere ifite gukina muri FA Cup n'ikipe ikomeye cyane ya Manchester United, ndetse izakina n'ikipe ya Newcastle hariya muri Carabao Cup bazakina. Wareba rwose n'indi mikino ifitemo Manchester City, ifitemo za Liverpool, ubona ko ni ikipe ya Sunday Gunners nimba itangiye kugenda nyitakaza amanota mu maherere, byazayikoraho mu mpera za shampiyona, ikaba itanarangiza nose mu myanya 4 ya mbere byayigora, dore ko abatoza ba Enzo Maresca badafite imikino myinshi cyane, bashaka kuza bagakora ibintu bitandukanye. Abantu no Espirito Santo nabo bari hafi nta mikino myinshi cyane, dore ko batari mu marushanwa menshi cyane, ariko Sunday Gunners zitegerejwe na UEFA Champions League, itegerejwe na FA Cup, ifite muri semi final ya Carabao Cup, ndetse no muri Premier League nayo unabonaga wita Mikel Arteta ku munsi w'ejo avuga ko ikintu banyotewe ari igikombe cya shampiyona, dore ko ngo uduhigo twose bagiye baduca, ariko ngo arifuza kuba bakongera gukora amateka gutwara igikombe cya shampiyona. Gero uko ikipe ya Sunday Gunners rwose ikora yarani imikino 49 idatsinzwe, ibifashijwe n'umugabo ukomeye cyane bita Arsene Wenger, umunyabigwi w'ikipe ya Sunday Gunners. Reka tugende dusoza kugira ngo tutabatindira rwose. Reka duseze rwose abanyarwanda muri rusange, tubashimira ko mwakoze kugenda mubana natwe, ariko rwose reka tubashimire bakoze n'abantu bacu abangaba dubana umunsi ku munsi. Ubwo rero tuza gusubira n'indi makuru ya Darwin Sport abagizwe n'ubundi uko amasaha agenda azatugenda tubasunikira amakuru kandi aryoshye. Ubwo rero icyo tubasaba ni kutagiraho mujye mudukurikira umunsi ku munsi, mukoreshe ya subscribe, comment na like, ni ingenzi kandi turabakunda cyane, inkunga yanyu ni ingenzi. Muzajya mureba aho tugeze umunsi ku munsi, tubikesha mwebwe muri ababosi bacu, ni mwe dukorera nta bandi dukorera, kuri kwizera ko muza kugira ibihe byiza kuri uyu munsi.